گدارن دلال اف پروگراما که ناو دبه پادشاهی خوده بوناوه او مالبت اینوه حاضر بیه به وی خدمتکاری اون پادشاهی خوده ناس بکن هی کور بنالین و قرار رابون رونشتن او کرم و داخاز خوده بزن بن خوده آلی و بکه که هون وی پادشاهی هلدن و جینا وی حتی حتی هلدن کرم کن ورنه پادشاهی خوده گدارن هجا اموارا اخرى خوده اسلامتیت خازن ام گلکی شانه که دیسا ام بوارا تهوایی تکارن لسر پیوین یعنی خبرین جینا حتی بنیرن نها از بیشم که بیربینن ام پروگرام یعنی خبردان خواه بری دا چی گوتیه همو گوتنین ما و بونا یعنی در حقا پادشاهی خوده دابلی پادشاهی خوده جی گلکی پاره ود بسر پارچن باشقه ما گوت ام پیشتا بنیرن که خوده چاویه همون بونا قاربونا خوده که او چاویه لسر پیروزی و حسکنی ملی نهاری لینها ام بسر 5 قاربون دن بنیرن او آلی خیست خوده دابون او هر دو دیو آلی قاربون خوده دا demek ام بینن که من نهریه چه نهریه که خوده حق پادشاهیه راست پادشاهیه پادشاه رومتیه یا دودان خوده خیست خدا یه هری پیروزه و یه هری دلرام یعنی خوده حس کرنیه لینها امی لناوا گوتنا خدا وان 5 قاربون خوده بینه برچوان خوده هری زوره خوده هر درانه خوده هری زانه خوده هری سرواخته او خوده حتی حاته نای گوهاستنه یا آخریه اوه که خوده حتی حاته نای گوهاستنه یعنی حسکرنا خدا پیروزی خدا قوات زورای خدا همو مجال خدا دمینه دیسا او نای گوهاستنه نا امی دست بکن به پارا پیشن ناوان 5 قاربونان دا پارا پیشن اوه خوده یه هری زوره demek ام گاوا دخونن کتابا پیروز لناوا کتابا دست به بونه دا سر 17 رزا یکی دا که خوده تاوی ابراهیم یعنی ابراهیم خلیل به جوره که دنه دویشن ده پیوی خوده وی و کفش بو بدیتنو که همی چونکه تمایا خوده تو کس نکاره ببینه خوده به جوره که آشکره دکه گوت نخوا خوده وی و بجن ها بجم به جوره که دیتنو که دا خبر دا یعنی پیوی او گوت 17 چاخ ابراهیم 9 سالی بی خدان ابراهیم و هات اکفش او گوت اوی ازم خوده هری زور لبر من بماشه او کامل به demek لورم شادتیا ویه که همه جزار خوده دبین که خوده به ازم یه هری زور بله گدامه لسر ویه که خوده هری زوره نک و زوره تنه لی هری زوره نامه جکتبا ایبو بخونه سر 37 جرزا بیسیسیان ایبو بخواج چاوا پیغمبره کی خوده چاوا خدمتکاره کی خوده شادتیا زار خواه بونا ما دایه که امناها دکارن ببین و
ای بود بشه خودی هری زوره ام ناگیجنوی یعنی ام نکنن وکوی درین او بزورایه بلند بویه و پر زیده حقیاوی و راستیا ده او شاشه ناکه لیم سر راستی امی پاشه بنیرن لی ور شاداتی اوه خودی هری زوره یعنی گلکی زوره او حتی به ام ناگیجنوی یعنی تو کس نکاره وکه خودی زور درکه نه امی parça ki din jî bixûnin û pêş de herin Metta 1926 da İsa Mesîh bona Xwedê ev şehadetî da ku Xwedê herî zor e. Gava tiştê zehmet rastî cemaatê dihatin, cemaatê bawer nedikir ku gelo ev tiştê bê serî yan na. Yan gelo kê dikare bike lê İsa Mesîh ev şehadetî bona Xwedê da got. Got ev tişt ji destê merva nayê lê ji destê Xwedê her tişt tê. Belê gelek meriv hene ku gelek kara dikin, gelek tiştan dikin lê kar hene çadbê tiştê zehmet hene ku tu kes nikare wan safî ke. Lê İsa Mesîh bona Xwedê dibêje her tişt ji destê Xwedê tê. Xwedê dikare her tiştên zehmet yani problemên herî giran safî ke. Belê ne tenê em ji merivên niha jî dibên ku ceribandina xwe da tevî Xwedê rabine rûşne xizmetî kirine û zoraya Xwedê dîtine lê hê zêde gava pêxember Resul dibêjin hê zêde ku İsa Mesîh bixa dibêje yan Xwedê bixa got e İbrahîm Xelîl ez yekî herî zor im. Dîsa em dinêrin ku belê gelek şehadetî hene İbranî yek sisyan da jî dibêje ku Xwedê herî zor e bi xebera xwe her tiştî digire. Tiştekî nebûyînê cemî nîne. Na em ê derbasî karebûna Xwedê didabin ku Xwedê her deran e. Ku Xwedê her deran e sisê padşatî yani kitêba padşatî sisiya ji kitêba pîroz li wir nivîsar e dibêje sê padşatî heşt bîst heft demek vê dibêje gelo rast e ku Xwedê li ser erdê dimîne. Pirs dide gelo rast e ku Xwedê li ser erdê dimîne. Lê paşê dibe vaya ezman û ezmanê ezmanan Xwedê ra dibêje pêxember. Dibe te li nava xwe da nikarin cî kin. Hingê Silêman malek çêkiribû ser navê Xwedê yan çe Xwedê wir hazir be, hezûra Xwedê wir be. Lê paşê gava fehm kir got ezman û ezmanê ezmanan nikarin te xwe da cî kin. Kuma ev mala min çêkiriye te xwe da cî ke. Dîsa em dixwînin Zebûra 139 Zebûra 139 da nivîsar e. Vê şehadetiyê dide pêxember dibêje ez ku da herim ji ber hezûra te. Ez herim serê dinyayê jî rab me ezmên jî her me canimê jî dîsa çavê te li wir dimînin tu dikarî wî berê berê jî serê berê jî rêberiya min bikî û min aza bikî. Xwedê her deran e. Dîsa dîroka duda serê 16 neha da nivîsar e ku dibêje çavê Xwedê li ser temamiya dinyayê dinêre ku ew yê bi dilê rast qewat ke qewatê bide dilê wî. Ser her kesî dinêre Xwedê temamiya
اچ عزمن دنیره demek İşaya 5 haft 15 daşt ve ye her jor ye blindayı da ye ko her heyda dmine u nave ke piroz ahad beje ez li blindayı da u ce piroz da dminim le tavi ye şikesti u mlukanım korayı mlukan zendikim u yen bedel şikesti zendikim demek her derane بلندایه دایه و ساجیس لسر دنیای تاوی هر کسین که دلی وان راسته ملوکن گداریا خودت کن تاوی وانه و گره شادتی هیا که خودی هر درانه کار شانجا بلکی از وی یکیجی بخونم دیسا گره که شادتی هنه بونا وقت خواهمه هنه کی هندک بخونن لی چه بیشه کار شانجا دا گاوا پاولوس شاندی چو باجاره که یونانستانه چه گود کار شانجا سری 17 رضا 24 دست بکری نه از ور بخونم demek پاولوس چو دید که مرف پوتان دحبینه لی پاولوس چی گو جرادنش من اف پارچه و رخاند گود خدای که دنیا و همو یعنی که تشتی ناو اوی ده هنه او خدای عرد اوی او خلقان ده عفراندنه او گود او خدای که عرد و ازمان خلقان ده او پارستخانه دستا چیکه ده نامینه نجی حوجه خزمتی دست مروانه چاو یکی که چاوی تشتگی دابه لی او خاخا جینه بینه هر تشتی دیده همویان وی هر ملت دنیای خلقاندن او لربار تمامی دنیای بلاکن که بجین او زمان و سینورن جی مسکن وان را کفش کرد یعنی خوده بله تاوی هر ملتانه هر کسیه او یکی هر داره یا سسیامه بنیرن که خدا یه هری زانه یه خدا یه هری زانه یه نه که تنه هری زوره هری هر درانه لیساش یکی هری زانه یه demek هم دخونن که زبوره دا چه بیشه زبورا 33 13 حتی 15 پیغمبر داود و یکی بیشه خدان عزمن دنهره او همو لاون مروان دبینه او جه ماینا خدا جسر همو بنالین دنیای دنهره وی دلی وان همویان چکر و لسر همو کارن وی کارن وان یعنی مروان دنهره demek ev zane yani hamu zane heye hamu servaktiş başka mı bilen hamu zane eve yani haş her tişti heye lever rasta hem her kevşt ki Xudan her derane hem kevşt ki her tişti zane çünkü her derane her tişt haş her tişti heye disa parça kedin da زبر 39 رضا 1 ahad بیشه او ساجی 13 دا و یکی بیشه خودان بیشه از جریت کدا هرم کدا من نمینید اف پارچه دی من وراش که راب عزمین هر ما بني عرضه هر ما بني بعره يعني وي عالية بعره يك تشافته لهر دران من دبين هاش جمن هاي تو هاش جمن هاي پیغمبر دبیجه دبیجه خدان اگر از پر سبرونج بستینم و خلازا سری بعدش بمینم تکاری ورجی هاش من هبی
یعنی او هر تشتی زانه شکر خودی که هری زانه چونکه او هر درانه ایبرانی 4:12 دا و 13 دا جویه که دویجه که خودی به خبر خواهش گوته چونکه او هری زانه به خبر خواه هر تشت گوته تشتگی و شرطی ببینینه هر تشتی زانه اساجی کتابا آشکارتی سر 22 رز 18-19 دا جی از بخونم چه دویجه از شهادتی دادم هر کسی که خبرین که کتاب پیغمبری دا دویجن یا آشکارتی دا اگر یک تشتی سر وان دا زیده که خودش وی وان بلان که وی کتابی دا نویسان سروی دا زیده که لی اگر یک خبرین وی کتاب پیغمبری دا تشتگی کم که خودش وی جدارا جیان او باجار پیروز پاراوی کم که بونا کی جانه وی کتابی دا نویسانه demek lever çı diyece yani خودی هاش هر کسیه اگر یک تشتک سر کتابی دا زیده که کم که میلیون کتاب هنه میلیون معرف هنه میلیارد تاهی زیده اگر یک تشتک زیده که خودی هاش هر تشتی هیه نه همی هر نه پارا چاران هر سار وقته همی دنیا عرض و عزمن بسانه بونا خودی چه بونه ام دنیرن اما پیغمبر بخواد بجه چاخ ام عزمن دنیرن ام دنیر همو به سر وقتی جوار کریه چاخ ام دنیای دنیرن بله ام خرابی افدان در خیلی دار همو تشت هوا همو تشت ام دنیرن به سر وقتی خودی حاجت چکرنه اساش دست ببون 41-25-46 دا تشت شاداتی که هیا دبیجه گاوا اوسب مصر دابو خودی به سر وقتی خا هینا هنگی داد به مصر و دنیا جخلای چا خلاصه و سر وقتی که دابو اوسب اگر او سر وقتی دیدم جلجه مر و سر وقتی تین کفشه جاوی هزیده اساجی لکتب رومیان دا تشتکی ها نویساره سری 11 33-34 عجب مایی چاد به 6 مایی دمینه رسول خودت به 6 دمینه به زنگینی سرواختی و زنبونا خوده چه قاسی کورن قرار وین چه قاسی جهش آقلا جورترن تو که از سردریه ریاوی درناخه چاوا نفساره که نیت فکر خودان حسیا یان که تشتک کر بونایی که جه بستینه دیمک ام دنیرن گلک دیسا بونا سر وقتی خودin نویساره کتابا عقوب دا 1:50 داد حتی آهاجد بجد به اگر یک جه سر وقتی معرمه برا جه بخواه خوده بده لیا 50 کاربونا خوده 50 اوه که خوده حتی هاته نایگو هاستنه او زبورا نودی یا دادا بونا ویا که به قانون دجاری 39 داد بجه دست به اون 21 33 دا ایشایا 57 15 درجه یک تیمیتو 6-16 خواستم بخونم گلک امدکان اثبات که لی دو سه چون کتاب خود دوید به دو سه شهادتیان حیاتش اثبات به چد بجه بونا ایساد بک اوی وقت خوادا وی کفش که به دست کفش به دست یه خازی یعنی به دست اوی جور خوده یه به دست یه خازی زور به هم بردا پادشاه خدانان که نمرن تن جحکمی ویه او نوارونای دا تو کس نکاره نزدیک به تو مرف او ندیده او ندیده کاره ببینه حرمت و سیانت دبه
اوی زور را حتی هاتی اوی سر وقت را demek me pênc karebûnên Xwedê nêherî li ser pênc karebûnên Xwedê ku Xwedê herî zor e, her deran e, herî zana ye, herî serwext e û heta hatê ew e û nayê guhastinê. Ne zoraya wî, ne her deran bûyîna wî, ne zanebûn, ne serwextî, ne pîroziya wî, ne jî tiştê me ku cara dir me nêherî li cem Xwedê nayê guhastinê. Xwedê wexxayî ke gudarên delal me gotina xwe ser hev da anî bi careke dinê em ê li ser ekranê we bin. Xwedê oxira we rabe, bextê we rabe. Dad rûzgê Xwedê we û malê we rabe. Gudarên hêja heger pirsekî we hebe hûn dikarin bi wê adresa ku li ser ekranên we ne me ra binivîsin û em ê gelek şabin ku dikarin we ra xizmetiyê bikin çavê bersiva pirsê we bidin. Xwedê we hest.